Helo, siwmai, Thomas dwi, a heddi dyn ni'n edrych ar uned 11 yn y cwrs mynediad tudalen 88, lle dyn ni'n dysgu beth gaethon ni. What we had. Iawn te, to say I had yn Gymraeg, ges i, ges i. Ges i gwason i frecwast. Ges i gwason i frecwast. Eich chi? Da iawn, ges i gwason i frecwast. Ges i goffi i frecwast. Ges i goffi i frecwast. Eich chi? Da iawn, ges i goffi. Treigad meddal fyna ar ôl i. Bendigedig. Beth yw for lunch te? For lunch? I ginio. Dyna chi. I ginio. Felly, i ofyn cwestiwn, what did you have for lunch? Beth ges ti i ginio? Beth ges ti i ginio? Beth ges ti i ginio? Trowch chi? Da iawn, beth ges ti i ginio? Beth oedd for breakfast? Beth ges ti i frecwast? Da iawn, beth ges ti i frecwast? And beth yw for tea? Da iawn chi, i de, i de. Beth ges ti i de? For tea? Da iawn chi. And for supper? I swper. I swper. Beth ges ti i swper? Hapus? Unwaith eto gyda'r cwestiynau dwi'n meddwl. So for breakfast? Beth ges ti i frecwast? Beth ges ti i frecwast? For lunch? Beth ges ti i ginio? Beth ges ti i ginio? And for tea? Beth ges ti i de? Beth ges ti i de? And for supper? Beth ges ti i swper? Bendigedig. Gwych. So beth yw'r cwestiwn for breakfast? Beth ges ti i frecwast? Da iawn. Ges i cwason. Ges i cwason. Beth ges ti i frecwast? Bendigedig. Beth oedd y cwestiwn for lunch? Beth ges ti i ginio? Da iawn. Ges i pizza i ginio. Ges i pizza i ginio. Beth ges ti i ginio? Da iawn. Beth oedd y cwestiwn for tea? Beth ges ti i de? Da iawn chi. Ges i fisgedi i de. Ges i fisgedi i de. Beth ges ti i de? Beth oedd y cwestiwn for supper? Da iawn, beth ges ti i swper? Ges i basta i swper. Ges i basta i swper. Iawn te. So dwi'n gofyn y cwestiwn a dych chi'n ateb. Beth ges ti i frecwast? Da iawn, ges i cwason i frecwast. Beth ges ti i ginio? Da iawn, ges i pizza i ginio.
Beth ges ti I de? Da iawn, ges I fisgedi I de. A beth ges ti I swper? Ges I basta I swper. Wel, ges I amser da yn neud y fideo. O siwmai, Thomas dwi, a heddi dyn ni'n edrych ar y cwrs Mynediad Uned 11, tudalen 88 ac 89. Felly, yn y fideo diwetha, in the previous video, we learnt I had. Beth yw I had a croissant for breakfast? Da iawn chi. Ges I croissant I frecwast. Ges I croissant I frecwast. Beth oedd? I had pasta for lunch. Da iawn. Ges I basta I ginio. Am beth oedd? I had biscuits for tea. Da iawn chi. Ges I fisgedi I de. Felly, I had, ges I, ges I. To ask a question, it'll be ges ti, ges ti. Ges ti fisgedi? Ges ti fisgedi? Did you have biscuits? Ges ti fisgedi? And the yes will be do, do. Question? Ges ti fisgedi? Do. Bendigedig. So ges ti for the informal and hefyd gaethoch chi. Gaethoch chi. Gaethoch chi fisgedi? Eto, do. Do. Felly ges ti, the informal, neu gaethoch chi. To say no, naddo, naddo, naddo. Felly for yes, do, naddo. Hapus? So that's the past tense yes and no for every person. So it's bendigedig. Nawr te, dyn ni'n edrych ar y grid a dyn ni'n edrych ar marc. For the third person, gaeth neu cafodd. You can use whichever one you like. Dwi'n dweud gaeth. Iawn? Felly, gaeth marc, frechdan salad a dŵr. Gaeth marc, frechdan salad a dŵr. Have a go. Rhif 4. Da iawn, gaeth marc, frechdan salad a dŵr. Beth am rhif 8? Gareth. Da iawn, gaeth Gareth, banana a sydd oren. So cofiwch treiglad meddal after the person. Hyfryd. Beth am rhif 10? Sam. Da iawn chi. Gaeth Sam frechdan ham a gwin coch. Hapus? So gaeth wedyn yr enw, or he had gaeth e, and she had gaeth hi. Iawn te. So from the top, I had, ges I, you had, ges ti, he had, gaeth e, she had, gaeth hi. We had, gaethon ni, gaethon ni. And the same as the question, the you formal, gaethoch chi,
A wedyn they had, gaethon nhw. Unwaith eto, to have. Ges i, ges ti, gaeth e, gaeth hi. Gaethon ni, gaethoch chi, gaethon nhw. Or we can use the other version, which is ces i. Ces i, ces ti, cafodd e, cafodd hi, cawson ni, cawsoch chi, cawson nhw. So whichever version the tutor wants you to do, stick with that, but it doesn't really make any difference. But you'll look at iawn, the yes and no stays the same with every person. For yes, do. And for no, naddo. Diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr.